Ha! Čekaj, Bebo, dođi. Moraš pomalo da snimaš, ali samo ovo. Znaš. Evo ga, gori. Kako to? Ha, magija. Vidi koliki tir. Aha. Voda kisno. Jes. Koliki tir. Tata. Vidi tir. Evo ogroman. Vidi, Bebo. A sad ti malo listi. Pa da, zato što je puno listi izgore. Pomerio sam se. Pogledaj kod mi bolje. Bebo, idemo po još lišća. Ne, ja ću ovdje nazad i ne snimam. Ti si malo sve dosta snimao. Male! Ako želite da znate kako se pravi ovoliki dim, ja ću vam reći. Uzmete što više suvog lišća od oraha i granja. Naravno, uzmete veliki papir, prvo njega, pa na njega granje i lišće, a onda zapalite papir. To je sve. Ćao.